Ibihe byiza kuri wowe ukomeje kudutega amatwi amakuru n'ibiganiro byacu kuri Sahel TV. Imana iguhe umugisha. Tugarutse mu makuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino. Reka dusimbukire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe ibiri kuvugwa ahangaha. Reka tuze tubagezeho ingingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu tuje kubagezaho. Yitwa Jean Jacques, ni guverineri wa Uvira, yamaze guha imfashanyo Wazalendo zirimo ibyo kurya ndetse n'amafaranga mu rwego rwo kuzishimira uburyo zikomeje kwitwara ku rugamba. Haravugwa iki kandi? Abarundi bafashe maneko bavuga ko ziturutse muri M23. Turaje tubive muzingo ntujye kure. Naho Wazalendo yiyunze n'ingabo za FARDC ni nyuma yuko batanye mu mitwe uyu bunoneho ngo bari gucana waka, bamaze gukora inama biyunga mu buryo budasanzwe. Reka dukomeze kandi haravugwa FARDC nibyo yiyunze na Wazalendo, ibyo twabivuze. Haravuga kandi FARDC yageze Kinshasa. Ingabo za FARDC zari zarahungiye muri SADC ndetse na MONUSCO, ubu noneho harava ko zaba zageze mu mujyi wa Kinshasa. Reka dukomeze. M23 irashinjwa ko yaba yafashe umugore ku ngufu, aho nta handi ni mu gace ka Warikare. Uyu mudamu yagaragaye afite ibikomere bikomeye, bivugwa ko yaba yafashwe ku ngufu n'ingabo za M23. Reka tuze rero tubazingurira aya makuru n'andi yose ari kuvugwa hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntujye kure, nyakira amajwi zawe utwemerera ubane natwe 5 kuri 5. Hanyuma wowe utarakora subscribe ukoreshe ya urayikinge ibiganiro byacu, utwandikire muri comment, twemerere ugaruke uze ubikore. Hanyuma Imana iguha umugisha, nawe wabikoze kandi warakoze cyane kubana natwe n'umugisha kuri twebwe. Reka tuzingure amakuru yacu ari kuvugwa hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yitwa Jean Jacques. Jean Jacques ni guverineri wa Uvira. Uyu guverineri wa Uvira uyoboye hano muri Uvira yamaze guha imfashanyo izi ngabo za Wazalendo zirimo ibyo kurya ndetse aziha n'amafaranga mu rwego kugira ngo babone ibyo baha imiryango yabo itari kurwana uru rugamba, kugira ngo bo babone ko bakomeza intambara iri guca ibintu bigacika muri bino bice. Wazalendo irutse gutangaza ko izakomeza kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, mu gihe baba yarahejwe mu biganiro biri kubera Doha ndetse n'ahandi hatandukanye. Wazalendo yavuze ko nubwo izi ngabo za M23 ndetse na FARDC ziri mu biganiro, Wazalendo yo itigeze ibimenyeshwa. Ivuga ko itazigera ihagarika intambara na rimwe, izakomeza kurwana. Ubu noneho umuvugizi wa Wazalendo yumvikanye atangaza ko agiye gukora ibishoboka byose agakura mu birindiro ingabo za M23 bahanganye nazo mu buryo bukomeye. Haravuga ko zabonye kandi ubufasha, cyakora ntituramenya niba ari ubufasha mu bijyanye na gisirikare gusa. Amakuru atugeraho aravuga ko izi ngabo za Wazalendo zamaze kubona ubufasha mu buryo budasanzwe, mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi Wazalendo yahise itangaza ko igiye gukora ibishoboka byose igakura M23 mu birindiro yaba yaramaze gufata. Mu gihe kandi M23 nayo yakomeje kuvuga ko igiye gukomeza kurwana ndetse igafata n'ibindi bice bikazaruhukira Kinshasa. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yumvikanye avuga ko agiye gukora ibishoboka byose nawe akatsa umuriro akazaruhukira mu mujyi wa Kinshasa. Aho kandi aravuga ko byanga byakunda nubwo ibiganiro byabikomeje ngo baba bakomeje intambara mu buryo budasanzwe. Reka dusimbukire ahazwi nka Warikare. Warikare biravuga ko ingabo za M23 zaba zasubiye inyuma zikava mu bice zari zirimo, aho ni mu nkengero z'uyu mujyi wa Warikare.
habarizwagamo ibirindiro bikomeye by'ingabo za M23. Abaturage baturaniye iyo miji bavuze ko babonye M23 n'imbunda zikomeye ndetse n'imodoka nyinshi cyane zitwaye abasirikare zibajyana mu bice bitandukanye hirya no hino zibavana mu bice byegereye umujyi wa Walikale. Akaba bavuga ko ni mu gihe yuko bashakaga kugira ngo binjire muri uyu mujyi, ariko kandi abaturage baratangaza ko bitari gukunda ko binjira muri uyu mujyi kuko hari ingabo z'abanyamerika zitwa Black Water. Izi Black Water ngo ni indwanyi kabuhariwe zikomeye. Baravuga ko M23 yaba yagize ubwoba yumvishije izi ngabo aho ziri, kavuga ko idashobora guhangana n'izi ngabo zatojwe mu buryo buhambaye. Bakaba bavuga ko rero abakurikiranira urugamba hafi aho ruri kubera, aho rwahinanye, bakavuga ko izi ngabo za M23 zaba zamaze gusubira inyuma. Abasirikare b'Abarundi bari mu gace ka Uvira baravuga ko bamaze gufata ba Maneko. Aba ba Maneko ngo bakaba baturutse muri M23. Cyakora ntibatangaje umubare w'ingabo bamaze gufata cyangwa se izi Maneko bamaze gufata bakaba bazifashe, ariko bikaba bizatangazwa mu minsi iri imbere nitugira icyo tumenya kuri iyi nkuru tukazayiva inimuzingo. Gusa izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo ziravuga ko zaba zafashe abo zita Maneko. Bikaba bivuga ko kandi izi Maneko ngo zaba zituruka muri M23. Naho Wazalendo yiyunze n'ingabo za FARDC. Abasirikare ba Wazalendo ngo baba biyunze n'ingabo za FARDC ni nyuma yuko ku itariki 2 aba bombi batanye mu mitwe bakarwana intambara y'inkundura. Kandi ntago ari itariki 2 gusa, no mu minsi ishize izi ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo ziheruka nazo gutana mu mitwe n'ubundi zikarwana intambara itoroshye, aho Wazalendo yashinjaga FARDC ko igenda ibabuza kwinjira mu bice M23 yaba yarigaruriye. Ibi bice M23 yaba yarigaruriye icyo gihe hari agace ka Kamanyura na Uvira ndetse na za Nyangezi. Wazalendo rero yashaka kwigarurira iyi miji yose, ariko M23 ikabibamba. Bikavugwa ko uko byagenda kose ingabo za FARDC arizo zibuza Wazalendo kwinjira muri ibi bice mu gihe bo bashakaga kubyigarurira. Ariko kandi ngo FARDC yakomezaga kubitambika ikababuza kujya kwigarurira ibi bice M23 yaba yarigaruriye. Wazalendo rero amakuru atugeraho aravuga ko bamaze gukora inama y'itaraganya, inama ikomeye cyane yafatiwemo imyanzuro idasanzwe. Bikavuga ko izi ngabo za Wazalendo ziyunze n'igisirikare cya FARDC, bakaba bongeye gutahiriza umugozi umwe, bakaba bongeye kujya gufatanya mu rugamba ruri kuremera mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko Wazalendo ikomeje kugaragaza ko ibiganiro itabikozwa kuko ntabyo yigeze imenyeshwa. Bikavuga ko izarwana kugeza ku munota wa nyuma. Naho FARDC biravuga ko yaba yageze Kinshasa. Ingabo za FARDC zigera ku bihumbi 200 hafi na magana birenga gutyo byamaze kugera mu mujyi wa Kinshasa, aho byakiriwe na bamwe mu bayobozi bakomeye bari kubarizwa mu mujyi wa Kinshasa. Aha makuru atugera aravuga ko izi ngabo za FARDC zari zarahungiye mu birindiro bya SADC ndetse na MONUSCO, aho berutse guteza saga ikomeye hano mu mujyi wa Goma, aho M23 yashinjaga FARDC yashinjaga SADC gucumbikira ingabo za FARDC mu birindiro byazo. Ikavuga ko aba basirikare bageraga ku bihumbi 6, ariko kandi bagahungira mu birindiro bya FARDC, mu birindiro bya SADC mu mbabarire. Ariko kandi amakuru yongera kutugeraho aravuga yuko ingabo za MONUSCO nazo zari zicumbikiye abagera ku bihumbi 200, ariko nyuma bakaza gutangaza ko bafite abagera ku 1,200. Ibyo byateje urujijo mu ngabo za M23, bavuga ko bashaka kuba bari kugambanirwa n'izi ngabo za MONUSCO, ariko amakuru akavuga ko MONUSCO yatangaje ko nta kagambane yaba yihishe inyuma. Mu gihe bari bazi ko bafite ibihumbi 200,
bakaza gusanga ari 1,200. Bibajije aho abandi bagiye banyuze bavuga ko baba bari gukorera M23 ubugambanyi mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi amakuru ari Kinshasa aravuga ko ingabo za FARDC zamaze kugera i Kinshasa, zaba zazanye n'ingabo za M23 mu buryo butazwi. M23 ikaba yarinjiye muri izi ngabo rwihishwa, bakaba bavuga ko byanga byakunda izi ngabo ziri Kinshasa zishobora kuba ziri kumwe na M23. Bakaba ari gukorwa ubugenzuzi mu buryo ubudasanzwe kugira ngo barebe koko niba M23 itaba yarivanze n'izi ngabo za FARDC. Mu byo bari kureba aho bavutse, inkomoko n'ibisokuru n'imiryango ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bari kugenda bakoraho iperereza. Birakomeye mu mujyi wa Goma. Haravuga ko isaha ku isaha ashaka kuza kugabwa ibitero bikomeye bidasanzwe bishobora kuza kugabwa kuri M23 mu mujyi wa Goma. Ni nyuma yuko izi ngabo za M23 zitangaje ko nubwo zava mu bindi bice bigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashobora kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Wazarendo rero ndetse n'ingabo za FARDC n'ingabo za FDLR bakaba batangaje ko uko byagenda kose bagomba gukura izi ngabo mu bice zagiye zigarurira ndetse zifatanyije n'ingabo z'abarundi. Haravuga ko rero isaha ku isaha abahanga mu kuneka no kumenya bavuga ko umujyi wa Goma isaha n'isaha wagabwagaho igitero gikomeye mu buryo bwo kugira ngo bahoze uyu mujyi bawigarurire. Ingabo za M23 ziri mu gace ka Walikale. Biravugwa ko mu gace ka Walikale haba hamaze kuboneka umubyeyi wagaragaye afite ibikomere bidasanzwe, hanyuma bikavuga ko yaba yafashwe na bamwe mu ngabo za M23 ngo bakamufata ku ngufu. Abaturage batangaje bavuze ko babonye bamwe mu basirikare ba M23 bafata uyu mubyeyi ku ngufu, ariko bikavuga ko ngo babanje kumubwira ngo abasongere ubugari bwo kurya, hanyuma ngo uyu mugore aza kubyanga. Amaze kubyanga ngo arakubitwa aranakomeretswa, hanyuma ngo aza gutabarwa na bamwe mu baturage bahageze ngo ari benshi bakamukura mu maboko y'aba basirikare. Bivugwa ko ngo abaturage bababonye bavuga ko baba ngo ari ingabo za M23. Ariko kandi turamenya niba koko aya makuru ari impamo, kuko bamwe mu baturage batangaza ko babonye bamwe mu baturage ba M23 bava mu bice byegereye Walikale bakomeza abagenda. Hakibazwa niba rero uyu muturage wari uri muri Walikale yafashwe ku ngufu n'izi inyeshyamba za M23, kandi bakavuga ko babonye bava mu bice byegereye umujyi, dore ko ngo bari bataragera mu mujyi hagati, kuko Blackwater umutwe w'Abanyamerika ngo wasizoye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byitezwe ko isaha ku isaha babakura muri ibi birindiro M23 yagiye ifata. Mwakoze cyane gukomeza kubana natwe, mugira amahoro y'Imana, Uwiteka barinde, ibihe byiza kuri mwese, mukomeze kugubwa neza, mutwemerere mubane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, musharinga, mukora subscribe, hanyuma mutwifuriza kugubwa neza no kuba amahoro, mutwandikira muri comment n'ahandi. Namwe reka tubifurize ibihe byiza no kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao, shalom shalom shalom.